ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракату. Салому алейкум. подписчикони Арху, зинда бошен, сарбаланд бошен. Худованд ҳаматона нигаҳдор бошад. Як ҷаҳон ташаккур барои дастгиритон. Рости гап, дар ду рӯз қариби 10-12 ҳазор просмотр. ҳамаш медонам ки бародарони дастҳоинам. Худованд ҳаматона нигаҳдор бошад бародаро. Рости гап, пеш ай мавзуъра сар кардан аввал қатъи подписчикои худам яда сухан мекунам, барои чӣ ки бародаро ман ҳар боре ки мекунам видео мегӯям ки шумо барои мара ҳамчун як бародар ҳастин. мумкин ки ягон дар комментариётон ягон саволи нито ҷавоб дода бошам, бахшиши зиёд мепурсам, барои чӣ ки бародаро бисёр кас ҳама гуфта будам ки агар ягон ҷои ошибка кардам мара исправиться кунен. мисол гап нест, як ҷаҳон ташаккур. бародарҷоно ихелае ки исправиться кардан акн ин маънаи вайра надорад ки ҳар як суханое ки мерава по понятии ёра. мисоли гап шумо мара фаҳмонен ба ҳамин мирскои жизни ки шумо ҳозир қадам задестен. охир бародарҷон аки ман биё як суҳбате сар мекунем ки подписчики худам қатъи худам суҳбат кардагӣ буд, хеле навис кардем. аки нависа дигаем, ман мисол гап ҷавобша мисол гап вообши метам ки ҳама мисоли гап амира ва фаҳману ягон ҷое ки хато карда бошем ё ки аймай ва ихта исправиться кунам, мисол гап чӣ кунам, ислоҳ кунам, бахшиш. бародарҷоно нигаҳ кунед, иҷада фарқият хеле зиёд ай. барози гап дар бораи чӣ мерава? ман бисёр маҳал гап задам, баъд гуфтам ки бародарҷон неописуй. ҳамин слово неописуй, мисоли гап гирифти худат камтар кашишаш додида. нигаҳ када бародарҷон чӣ хелай. Слово ин общий мерава, общий неописуй. мисоли гап неописуя гирифтива, суйша перевод кадимада, тарҷумон қатъи ҳамаш қатъи фаҳмонди, общият мара нафаҳмонди бародарҷон. ин сели мисоли гап ин ҳамаша у ҷӯя ки мисоли гап и қакша мегири ку мисоли гап ина суй мегӯй, баъд сар кади ки суй мисоли гап дигар хел мешавад. суй мешавад ки ана ҳарфҳои қабеҳ қатида. мисол ман гапта қабул дорам, лекин бародарҷон ти селиком ҳамун ҳарфа бигӣ, ҳамун мисоли гап ҷумлара бигӣ мада бифаҳмон, на ин ки суйша ҷидо бигӯ вайша ҷидо. ина ки мисоли гап ман дар сухане ти медонам бигӯм ки не мада ки мисоли гап исправит кардӣ, мисоли гап ман ягон гапи чӣ надорам барои худат бигӯ ки мисоли гап именно спор кардестем. не мисоли гап ҷоеда ки барои селиком мисоли гап ҳама сели мепурсанд, ҳеҷ маҳал половин кара намепурсанд ку. ина мисоли гап слово мегирем ана агар груба нашава ҳаста ки бладной. ина слово нойша биги чиш мемона? и гапи қабеҳ мешава. ҳам хел аста со худ мара ҳами хел фаҳмонди бародарҷон, мо мумкин ки ҳами хел фаҳмем. мисол гап аки дар иҷа қариби чанд ҳазор одам ай, ҳар як кас фикри худаш қатъи мефаҳма. ман 100% мегӯм ки ман ҳеҷ маҳал нияти ман барои мисол гап дашном кардан нестай ё ки ягон фикри бад кардан нестай. ҳамунҷа ҳамун словора гирифтӣ мисол гап ай ҳавай мо сар кардем ай паша фил сохтем да. ира мешава ки чанд хел мисол гап ҳамун саволора придумоват карда мешава. чӣ ба неохӣ? мегӯм ки ина мисол савол овардам. у чизе ки буд мисол гап худат мегӯй ки не ба забони русия, не на мирской жизни, не по мисоли гап криминальный мири хеле славо, хеле гапҳову хабаро нестай. аки бародарҷон иҷа ҳар як чӣ ба худша вақти соат дорад. вақти соатиш ки омад ҳар як чӣ нав шидан мегирад. ранге ки ҳамин ҳастай конститутсия доранд ку ҳамин одамои берун конститутсияшон нав кардан мегиранд. ҳамун дурунам ҳамин хелае охи дига. одами нав ки даромад бо чӣ нави худша мемонад. ҳеҷ маҳал гапҳои одамои пеша гап намезананд, барои чӣ ки ёда невигднай. ёзе фақат вигднара мекованд. даврои пеш бисёртар мисол гап кишкаманира ҳеҷ канағз намедид. ҳозир чӣ хелай дар дурун медонам ки бисёр як мумкин 70-80% кишкаманд бошанд, барои чӣ ки передачката нигаҳ мекунанд. ягон чӣ ки омад чизи нағз ки даромад ту мешӣ мисоли гап
бародар мебиёяд дар бараш мисолга дар барат места ҷон шаметията ҳам хеле гап хабарай ман мисолга мефаҳмем ҳар рӯз мо ҳам суҳбат мекунем даври пеш ё мисолга стрёмни буданд ҳеҷ маҳал игра ягон кас намехӯрд кадоме ки аз бораи мисолга ба ҳамин кишкаман як гап мезад аталквитш мекарданд мисолга соли 98 мегирем 97 мегирем то таги 2000 мисол невозможно буд хеле фикрша кардан инакоз шумо ки нав шиден мисолга мегӯ ки хеле нестаем худат мисолга мегӯ ман мумкин нафаҳмидам мумкин худат нафаҳмида бошӣ ин ҳамиҷода мисолга 20,000 одам медуроя ҳамиё ак любой шаба пурс ҳами гапа мисолга хутам ҷавоб меган ки ҳам хеле гапа фаҳмидагиян ягон кора мекунан меган не обисуй братан ну так получилось ҳами слово не обисуй любой кас фаҳмидагия бовар кун ина худат мисолга ман гапое мебиёрам ки мумкин худат нафаҳмида боши ҳамин чиёра ина па малолетка мисолга кишка мегуфтанд кишка чира меган то оз мумкин кишкамана бифаҳмӣ ҳами хел аста мисолга вақте ки груз мерава а як хона ба хонаи дигар як халтак мекардан халтаки дроз дурунша мисолга пури бор мекардан қанди сигарета чою ва ғайра а ин хона ба он хонаи дигар мегузашт вайра кишка мегуфтанд намедонам мумкин худ амира дида бошӣ надида бошӣ ё ки ҳаста ё ки ҳам хел неста вақти шудаи мисолга раҳ қатӣ мерафтак да ин хона ба он хона ира дарогу мегуфтанд а ин хона ба он хона мегузад риштао қатӣ ира мисолга кишка мегуфтанд а па малолетка кишка медонӣ чӣ мешавад мисолга кишка гуфта шнура меган ами шнуре ки дрозай авайра кишка меган як гапа мега ку ами хумода як тоҷикои матал гапи хуб доранд як гап 66 паҳлӯ дора ҳами хелаи ухӣ ина хрюшка гуфта мисол гап намефаҳм па малолетка хрюшка гуфта мисол гап боз хрюшка бугем ки свинья мисол ана чира бифаҳмем хумон хуга бифаҳмӣ свинья ҳама медонад ки свинья ё хуга ё ухӣ лекин па малолетка ираму розеткара меган ҷое ки розеткара мемонад дата шкоф дора бини хугай ку мисол гап и па малолетка и чиё ҳастанд аки гапа мо то бутем мози хеле дроз мешавад бародар ма чӣ гуфтанем ки ҳамин гапе ки худат мумкин нафаҳмида бошӣ ина ҳамиҷада инами комментарияда ӯзима гап занам мумкин ки зиёда чанд одам туда ҷавоб буга ки ҳамин гап ҳаста ё нестай бародарҷон неабисуи слова ҳаста чӣ ба нестай и буд я пеш омадагӣ буд худат мумкин нафаҳмида бошӣ ягон борда барои амуқа хай гапи пасту баландай бародарҷон биё ҳамин гапа мо темара киштему ман чӣ гуфтанем ки фақат гапи ман дар худат сахт нарасад тамом лекин барои исправит карданато мисол гап ҳазорон бор раҳмат гап нестай ман фикр мекунам ки ҷавоби мисол гап неабисуйта гирифтӣ барои ки нависи бисёр кардем худованд дар паноҳш нигаҳдорат бошаву бародарҷоно биё мегзарем дар мавзӯи яке худмон дар борае ки ҳамин 4 бародаре ки дуромад бисёр оз мо бародар гум бисёр тақҳар мекунам барои чи ки хай ва ё дуромадан ба ҳамин авбошида дуромадан и статьяшон агар ман хато накунам 163 мешава ба 163 короче ба чии Россия ай 2 сол агар хато накунам ё ки то 7 сол 8 сол ҳам хеле срок доранд дар Россия тоҷикистон оварданшон аки ман намедонам статья ё чӣ хеле мешава ё чӣ хеле мераванд ман намедонам ира некем ки аки чӣ хелем ки набоша ҳамин одаме ки шишт мисолга ман ҳамчун бародар гуфта гап мезанам хатишон бародар медонемшон акн мумкин барои шуморо гап нестай шағол боша барои чи гапошон надиде чӣ гап чӣ хабаро кард аки дигар бародар гуфтанам мисоли гап ҳар одам да гуфти гапҳои хутон ки дигар намешава гуфта барои чӣ ира бугем ки агар ки ҳо кора кард бисёр бачаҳои тоҷика меза дигар кас қатиё дигар миллат қатӣ меомад вмагат иства мекард мерафт агар ира мо бугем ки хай ира сохта кардан ё ки ира маҷбуршон кардан и дурӯғ мешава дар ҳақиқат ина худшон ба забони худшон ки бадани худшона меган дигар ростига ман наметавонам ҳамиёра бугум ки мана бародарам биё аввал видеоро камтарша тамошо мекунем гапошона ба суҳбата давом мекунем ҳамсоямона одил сафарбек бачаи мурзоҳукум илҳом бачаи надра па кличка тони меган ҳамора ба ҳамроҳи қориев ҷумабек али риш ҷамшеди дароз рафтем бурдем пушти заправка бари лесда дуруни лесда
800,000 پول گفتیم، 800,000 روبل راسیسکی خیلی زدیمش، خیلی تیما کردیم، مقصد همون 800,000 روبل گفتیم و ما گفتیم که خیلی خاطر ما همسایه ما هم قشلاقمونه 800,000 نداره، گفتیم 150,000 روبلشون گرفته جواب شد. وقتی مسکو بودم در 2022 با همراه سفر همسایه سفر رو گرفته رفته جنگل با زورواری ترسونده 150,000 سومشا گرفتیم. ما با سفر با رفیق دیگرم از شهر داغستان ما همی کودا مشغول بودیم. با زورواری با ترسوندن پول میگرفتیم. در بعضی مومنت‌های میشد که مثلا ما میگرفتیم آدم‌ها را مثلا می‌قبیدیم با طرز گراگون با طرز زلاژنیک چیزی که میگن می‌بردیم یک آبش همه کسا کوارتیر سیمت کرده با مدت یک روز تا یک نیم دو روز مثلا می‌قبیدیم شونا با مقدار معین پول می‌گرفتیم بعد جوابشون میدادیم ما پول بین خود تقسیم می‌کردیم. ابا یک مومنت دیگه بود که یک همسایه با همسایه دیگه هر ساکن شهر یوان با هم دیگر مثلا قرض که دیگری با مقداری مثلا 100,000 روبل قرض گرفته با ما مراجعت کرد ابرسی کرد که پول ما را گیرین همین مقدار معینی حقیقتا نگیرین. ما رفتیم با مثلا با واسطه شکنجه ظلم تهدید 100,000 قرض را گرفتیم با سر همون 100,000 مثلا 3 نفری ما 14,000 برآورده. می‌بردیم خد ماشین دا بر می‌کردیم لیس می‌بردیم گوراجات می‌کردیم می‌زدیم میگفتیم همون قپول بیار نمیاریم میکشیم بود مقصد تیغ نشون میدادیم ما باید میترسیدن میآوردن سوم ما مودم میدادن با همراه بابا قلوف جمعبک پاکلیچکا قوری علی جمشید اینا میکارا قطعی ما مقصد مشغول بودیم می‌زدیم گوراجاتش می‌کردیم میکشتیم نیاوریم میکشیم تا منونف محمد جان بابا کلانویچ از ناحیه عبدالرحمن جامی. ما کار ما در کجایی که یک برادری سومش نمیتونن کیدتش میکنن ما در حال میریم مسئله رو حل میکنیم سومش نمیگیریم میتیم. ما وقتی که در وقت ارزبار قدیما استریش نزاکت میکردن ما 6-7 نفر جمع میشیدیم برادر وقتی همه اونها من اطاعت میکردن گوش میکردن یک جای میرفتیم با هم میشیشتیم مشوره میکردیم اونا فقط گوش میکردن من گپ میزدم. ریش من در روسیه دراز بود همه ریش دراز خطی سیمایی بلند داشتیم نفوذش بلند بود ریش بلند خطی اونها میدیدن برای اونها یک دهشت بود. در حال با ما مشوره انسانانه آدابانه ملائمانه معامله میکردن میگفتن بسیار وش کریمینال نبودید بودیم شخص زیست پریما زیست رشد پاپروسی. در حال میدیدیم که همون جبردیده را گپ میزدیم که کارتا پریداوات که زبربانک پریداوات میکنن در حال سوما میگذاریم در موضوعمون حالی یو چی میشود در درون برادر جانو یو ما هم میگم که اگر که در روسیه باشن همچون موژیک میشینن با خاطر موژیکا میشینن نیکیم که انسان باید در پیش خودش تازه باشه باور کنده با همین تن توشتون با همین روحی که مثال گم میروی ممکن که ختون بختون فکر کنه که دستوی نیره های دستوی نیکار های اکی را ما فکر میکنم که ممکن شما که هم گمراه باشنده در همین برای دستوی نشدن قطعی آدمای دستوی نبشینن مثال گپتون میزنن که با کدام راه بره با کدام راه نره. اگر که همین گپ خبر شید خیلی در حقیقت نافهمیده شید یگام انسان دیگه یگام برادرای کلانی هستن که میبینن میگن که در حقیقت شما همین کارتون خطا کرده اسپرایت سکنین اون محل در مثال ممکنه بخشیدن اون چیه که با زبان خودتون برآمده نقل کرده شما را یگام کس زدگی نیسته باور کنین شما را یگام کس زدگی نیسته شما را پروست ترساندگی ان با همو بزرگیتون بیچاره ما فکر میکنم همه آدمایی که یگام کس همه ببینن در رنگ در حقیقت دارم جا نویسگن که در بالای شما شغلین ممکن که همه خیلی باشین برای چی که همه یگام بیچاره ها کدیدگین هوای در مثال شما ظلم کردگین ای خیلی بچه‌ای که در اورونه خطون گپ میزنن و یا در راه میریم براجون میگن براجون میگن 100% اگه گپاتون معلومه شما را نقل کردید در پیش کامera همه تاکید درمون قطعی برادرات شته نقل کردید و یا نه که شما در درون 100% سرخ میشین شما در درون سرخ قطعی موجودان برید شما بشینین برای چی که همین
اگر خودت خطا وجد کنی ممکن بعد یکی درباره موجیکو نبستید. شما از زمین تا آسمان فرقیت داره موجیکو خطی. موجیکو خیلی انسانایی هستن که باور کن وایو قطعی شما هیچ مال شما با وایو برابر شدن نمیتونید. تو برو ماده اسپاکوینا نقل کرده است ما چه اول شما را نزدیم اون مردکایی که در اون کروکس قبیدگیان چورک از زدگیان انا باید مثال گپ زدن میگم. انا در حقیقت هوایو چی گپی هم که نگوان خلق وایو را میفهمه. مثال گپ آدمایی که درج همین پیروی خدا وایو را میفهمن. آدمی عادی وایو را میفهمن. او شما را دست هم دل شغل چی بفهمن آخه همین شما را شغل نخ در حقیقت شغل شدگی چی شما را بفهمن ولی شما میدرون حتما این نوارای ما را مثال گپ تماشا میکنین اصلا برادرایی که مثال گپ نشونتون میتن اون محل میخواد که جواب بدین جواب شما را ما یک چی گفتنیم که شما را جواب نیست در حقیقت گپ هم مردم قدی شما پروست شغلین تمام برای ناز زده شما یگم چی نکرده اینو وایت هم میفروشی وایت ایت هم میفروشی هم دیگریتون در پیش اکران فروختین و شما را اگر بزنن ممکن که مرده لیلی نبگردن بگیرین بگین که هم لیلی نمکشتگی این خیلی دیگر میبینیم خیلی بزبالا را و میبینیم خیلی شغالا را بعد دیگر باور که برادرها همش دیگر دلشکسته میشوند دیگر همون یادو برادری که در درونو داریم گپ زنن هوایا هم دیگه سرشون برداشتن نمیتونن ایروی تو برین هم خیلی آدما باور کنید ایروی تو برین شغالا دیگه وایو سر برداشتن نمیتونن گپ زدن نمیتونن راستی گپ میفورم که گپوی قبیح بسیار بزنم درباره شما به حد زیاد بزنم نکیم که اگه خاطر پاتیشکو ما نمیتونم یگون سخن کرده خاطر برادرایی که در حقیقت اکوی هستن که خیلی کلمات از برومدن نویسن در کامنتاری و در صحبت کردیم باور کن با سین سال اکا میشن مودا و یا مثلا پدرم بگیم خطا نمیکنیم تماشا میکردیم من شرم میکنم که مثلا گوز یگون گپ قبیح بزنم شما را در حقیقت شما دیگه همیشه شغالین نروین اگر درون اومدن در پیش موجیکا نبستین که بعد هم موجیکا را زرازید میکنین شما برین قطعی هم سرخو برین اونجا برین اگر که بگیم پیتوشار نبرین کم ترک اکد وازبینی بعد میغلطه برای سخن جواب گفتن در کره نکیم که پیش موجیکا دا نبستین برین اون پیش هم سرخو دا برین بچه بیا در این باره هم تیمه را میکشیم اکن در کمی او بودم من گپ شما زدم راستی گپ میفورم برادر شما بگم ای شما ایزا میکشم دیگه برادر گفتم در میگذاریم در موضوع گفته بدین که درباره چهارشنبه گپ زنه درباره عزت امان گپ زن برادرو درباره وایو اگه چند سال گذشته بین گپ زدن ما مثال گپ یگم چی نمیبیاره برای شما را چی گپ و چی خبر بود درباره اون برادرو شما مثال گپ همتون ایمه را خشروتر دیدین ایمه را خشروتر مثال گپ میدونین گپ نزنین اون مرغود میدونین مثال گپ ای عزت امانش ترسیدی ای چهارشنبهش ترسیدی مثال گپ یورا میدونم که آدمای بی عقل یورا گپ میزنن ما چی میخوام گفتن برای که اینا شما دیدین که همون برادرو یک تا اسپورتسمن بود یا تا دیگهش مثال گپ برای افشینا میرفت دیدین که برای یک اشیب کردن مثال گپ اشیب کردن همه اون مردکو استرادت کرده استیان با جوانان این همین مثال گپ بینا خیلی مایده با جوانان گفتنی هستم که شما هم خیلی اشیب نکنین شما را تیل نکنن باور کن ولی اگر تک شب کوی ببروری هوایو مثال گپ بایروی دیگه کار دیگه چیوشتگی آدمایی که داگیر د بانوش بدن ولی میبینین ولی 5 سال پسای 4 سال پسای یا که 6 سال پسای میبروین همین ویدیو را مثال گپ بعد دریاتون میبیاین همین آدم ببروین آدمای گرد بانوی خودشون بدگی باور که خفن دیگه یگم کسو با خفن نمیشوند برای چی هم تیل میکنن خفو بعد دیگه دور تماشا میکنن اگه خمون در یک مطلع که پوتا چینی کرپا درست کن برای هم قمو جورا پامون چینی کرپامون درست میکنیم ای زیاد مثال گپ نمیبروریمش درباره وایو من یگم چی گفتن نمیتونم برای چی که یگم تا اینفورماسیون نیست یوخی یگم چی که من درباره وایو شما را نقل کنم چی گپ خبرش دیگه این اینترنت همش هم وقت ساعت شده گفتن تمام کردن
ак чизи мурдаро мо айсари нав зинда карданда мисоли гап настоитай бародаро. Ё дар ҳамин тема ман фикр мекунам ки фаҳмидем бисёр навис накунем дар бораи аваё. барои чӣ бачаҳои бадахшона иққад таъриф кардӣ ҳам хеле гапҳо задем да охир ҳамин нара нар меган модара модар бародаро мисол шумо во хӯрден қатъи он инсонееш ки мисоли гап ба ё бачаҳои бадахшон набуданд ва ё шағол буданд қатъи шағоло во хӯрдагем одаме ки бачаҳои бадахшон қатъиянд бачаҳое ки мисоли гап помир қатъиянд бачаҳои дастойни қатъи шумо во нахӯрден охир ман чӣ хел шуморо дига бифаҳмонам ҳар як миллат мисоли гап ҳар як қабила ба худша дастойни бачаҳо доранд ин видеои ман фақат мерав барои бачаҳои дастойни ман шағолода питухода ман кордор нестам ман ғаразшон намегирам ва ёра бародарҷоно биё дар ҳамин бораи ҳамин чӣ ман чанд боре ки видео мекунам мо ҳамин видеое кунем ки як бачаҳои ҷавонои ёш мисоли гап бибинанд ҳамин страдани мисоли гап ҳамин азоб кашидани моро бибинанд мисоли гап ба ё ҳамин кора накунанд бисёртар ман ира мехоҳам бовар кунед бачаҳо ба бародаро бисёр касе мегӯянд ки навистем дар ҳақиқат ё ки русӣ гап зан ё ки тоҷикӣ хаяк дига забони мо безеб шидагия не русира соз гап зада метонем не тоҷикира гап зада метонем бародар мехоҳӣ гӯш кардан марҳамат намехоҳӣ остак бибро бе ягом дашном бе ягом чӣ ҳамҷада ҳастанд бародаре ки мара исправид мекунанд ман ҳамёра қабул дорам меброя хаяк ягом гапи пасту баланд меброя дар ҳақиқат некем ки хеле гапҳои мисол гап детски сад назанем дига бародарҷоно ягом гапи пасту баланд задам ҳатман ай шумо ман бахшиш барои чӣ ки бисёртар видеоро мо гуфтем дар бораи намо чор шағол мекунем ба гуфти гапҳои хутон ки дар бораи аваё гап занем ман дар бораи аваё гап задам ираку дар тамоми интернет ҳастай ҳолша фаҳмиданӣ биден ҳоли ва ё дар дрон ман ҳамин қамегум ки қатъи мужикҳо медроянд мешинанд ҳоли бо мумкин ки ягомташ гап занам бишаванд дар ҳам дрон некем ки ман фикр мекунам бародарои дастойни ҳастанд ки дои дараҷа ва ёро намебаранд ки ва ё соҳиби гап шаванд худованд ҳамата нигаҳдор бошад дар амони аллоҳ бошен бародаро ягом гапи пасту баланд задам бахшиши зиёд салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъало ва баракатуҳ